Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Kopra štadiona Bonifika, kjer je pred nami vsekakor eden izmed derbijev tega 7. kroga, dvoboj domačega Kopra z aktualnimi državnimi prvaki Celjani. Medtem pa El Mansuri napada za Koper. Še vedno El Mansuri. Pa na drugo stran strel in za las mimo vrat Veljko Mijailović. Odličen poizkus Mijailovića je bil tole. Zelo visoko pa na ta način lahko igrata Njeto in Karničnik. Njeto v skoku, nevarno zdaj Mittendorfer, malce so se zapletli Koprčani, ampak Matko s prekrškom nad domačim vratarjem Jurharjem. Še vedno Tomek, Burić in brani Štubljar. Ni najbolje zaključil zdaj Nikola Burić. Ta je bila sijajna priložnost za Koprčane. Petriško, Tomek, Mijailović. Tomek, dobra rešitev, priložnost znova za Koper in brez zaključnega strela na koncu je žoga končala. Običanec, Matko Kučis, Matko pregola! Pregola Aljoša Matko, zdaj so Celjani prišli do prave priložnosti. Mansuri uteka pa Baji, Kavčič in na koncu Štubljar. Kaj je zdaj storil Štubljar? In ni 11 metrovke, Koprčani so skočili na klopi. Nemanić, znova Nemanić. Kučis se je odločil za strel in zgrešil. El Mansuri gre v kazenski prostor. El Mansuri je padel in kaže Balažič, da tu ni bilo prekrška za 11 metrovko. Kučis proti sredini. El Mansuri gre zdaj v prodor. El Mansuri, Sidibe v napadu, El Mansuri in mimo gola. Kakšna priložnost za Koper v izdihljajih tega dvoboja. Bomo rekli kar v zadnji sekundi, kajti Balažič je potem odpiskal konec tekme. Nogometaše Kopra, ki so prišli pozdraviti svoje navijače, se jim zahvaliti. Oliver Bogatinov, takole rezultat 0:0. Če bi tekmo zaključili v prvem polčasu, bi morda bili bolj razočarani Celjani, glede na prikazano v prvem polčasu. V drugem polčasu pa smo videli kar precej nekih pol priložnosti, pa tudi nekaj kočljivih situacij. Kako ste vi videli tole tekmo oziroma kako ste zadovoljni z rezultatom 0:0? Pa mislim, da ko pogledate našo garderobo, vidite, da so fanti razočarani in ta slika pove več kot 1000 besed. Zopet se nam ponavljajo sporne situacije, ko igramo proti Celjanom. Ne pozabiti, zadnja naša tekma v Celju so bile 3 sporne situacije, danes se te zadeve ponavljajo in na koncu se nič ne bo zgodilo, mi moramo dvigati glave gor in to reprezentančno pauzo izkoristiti za pripravo za nadaljevanje sezone. Sama tekma pa mislim, da smo bili mi bliže zmagi kot pa Celjani danes, tudi po priložnostih. Burić je imel 2, na koncu zadnje sekunde tudi Mansuri. Ne bom rekel, da Celjani niso imeli svojih, tista največja mogoče pri napaki Maja Mittendorfera, ampak ko potegnemo črto, bliže smo bili zmagi, na koncu je pa nogomet se igra za zadetke. Mi nismo uspeli zadeti, Celjanom smo preprečili, lepo zaustavili njihovo idejo,
tako da nekaj dodati. V drugem polčasu smo videli, da ste Marka pa Baja postavili precej više, kot smo ga ponovadi vajeni videti na boku. Je še kaj takšnih nogometašev, ki jih lahko na podoben način rotirate oziroma da lahko igrajo na večjih pozicijah? Ja, in mislim, da to je kvaliteta vsakega od njih. Saj moj pogled na nogomet je ta, da če znaš sprejeti pa podati žogo, znaš sprejeti ali to na krilu ali v sredini ali v 16. Res je, da mogoče 16 medijski prostor je malo bolj specifičen, vse ostalo pa so nogometni elementi, ki se pojavljajo vedno znova in znova. Omenili ste reprezentančni premor, tako kot vsaki ekipi bo verjetno tudi vam prišel prav, da nekako upeljete še dodatno filozofijo svojo pred nadaljevanjem te sezone. Pa mi bomo hkrati, ne smemo pozabiti hkrati, da smo mi od prvega kola oziroma pripravljenega obdobja izgubili že štiri igralce in ta pauza, oziroma to pauzo bomo izkoristili tudi verjetno zato, da nekaj sveže moči pripeljemo in se poskušamo uigrati in pripraviti najboljše za nadaljevanje prvenstva. Mr. Riera, we saw your team was dominating in the first half, but in the second half we saw a lot of nervous in both teams. What's your thoughts about this game? No, that we didn't do many things enough to win the game. You have to do more things good to win. We did some good things and other not, and it was not enough. So I think it's fair this draw. What I say now, the positive thing is when you cannot win because we didn't do a lot of things to win, then you don't lose, and it's 1 point and keep going. But we need to do better the things. What is the main reason for a lack of chances of Celje? We play fun. For the condition of the pitch, I will say that we play not bad. So I repeat again, it's not easy for both teams, but if we want to see a show, we want to see playing better the teams. It's clearly the pitch is one of the conditions. It's almost impossible to play much better than this. The players, they detect this situation that when it's some risk and some pass that it can be risky, they prefer to play to the space instead to play as we usually train. But this is the condition that we have. We have to adapt to these conditions, but very difficult. So I will say for the condition that we play today, you cannot do too much better. Now it's international break. This is very useful for your team, for your implementation of your football philosophy. Yeah. Not only because we need time for training, because until now we didn't have time for training. It was all the time -1 at the game recovery, -1 of the game, and again. So we didn't have a lot of time to train exactly what we want from the deficit of the games and how we want to play also. Because all the time is ready for the next game, ready for the next game. We will have time 1 week or next week, because now we will have the next 4 days I will give off. Totally deserve, because in 31 days we play 10 games. So this is a big effort with a lot of injuries, with the pitches in these conditions. So totally deserve the rest, and hopefully we will come back with a good mood, with energy, because as you could see, it's true that we miss a little bit the energy, but I think it's normal and understanding when you came from 90 minutes 3 days ago. So we need to recover well, and I'm sure that we will be ready to fight again, to play on the way that we want, like I would like. And I think what I said now the last just before to leave, that I want a team with character, a team with personality, that the big teams, when the things are not going well, they are capable to change. Because when the wind is on one way, everybody goes on this way, and it's easy. All the things when you are winning is easy. You don't need a lot of things because you have a lot of friends, and then everybody telling you how good you are. But I like these challenges, I like this situation, and we will change it for sure. Metod Jurhar, Koper 4. tekmo zapored z 0 zadaj za vratarja, je verjetno to zelo dober podatek. Tudi danes niste imeli pretirano veliko dela, pa še to, kar ga je bilo, ste ga opravili dobro. Kako ste vi videli tekmo proti Celju? Ja, moram reči, da in današnjo tekmo in pretekle tekme, v kateri smo držali 0, grejo največje zasluge celotni ekipi in od
od napadalne linije do obrambe vsi delamo res za to, da zadnji držimo nulo. Tako da ja, veliko zaslugo pripisujem njim. Dolgoletni član Celja ste bili, je morda tale tekma bila za vas kaj posebno zaradi tega? Tako bom rekel, lepo je videti stare obraze, prijatelje iz Celja, ampak tekma je enako pomembna kot vse druga, ne sme se tu pustiti, da neka čustva odigrajo neko vlogo, tako da tekma kot tekma. Bi bilo za vas, sedaj ko ste v zares zelo dobrem nizu rezultatov za Koper, bolje, da bi se prvenstvo kar nadaljevalo, da ne bi bilo reprezentančnega premora? Ja, trenutno smo v dobrem nizu, dobro zgledamo na igrišču, dobro funkcioniramo, ampak mislim, da bo vsem igralcem pasal kak dan prost, pa tudi, da imamo časa za neke nove taktične ideje uigrati. Nino Kavtar, takole po tekmi proti Kopru, rezultat 0-0, ampak v prvem polčasu smo videli precej dinamike, tako z ene kot z druge strani. Drugi polčas sicer nekoliko bolj nervozen, ampak se mi zdi, da bi se lahko tekma obrnila ali v eno ali v drugo smer. Kako ste vi videli tekmo? Ja, res je, prvi polčas smo imeli dosti dobrih situacij, imeli smo žogo, smo pletli, ampak nažalost nismo realizirali, moramo zadeti, imamo kar nekaj priložnosti, treba zabijati gole, ni druge. Kako to, da se je pojavila tista nervoza? V drugem polčasu je bilo kar precej napetih trenutkov, tako z vaše kot z koperske strani. Ja, hoteli smo zabiti čim prej gol, žal nam to ni uspelo, bili smo nervozni, igrišče je tudi bilo v slabem stanju, kar še dodatno oteževalo delo, ampak nimaš kaj. Na koncu pika, gremo dalje. Na odmor in pol pripraviti se za nadaljevanje prvenstva. Omenili ste odmor, verjetno vam bo še kako prišel prav, tako za uigravanje, kot tudi za počitek sedaj, ko ste bili kar na dveh frontah, tako v Evropi, kot tudi v domačem prvenstvu. Ja, res je, počitek bo prišel zelo prav, saj smo zelo izčrpani, bomo se zdaj dobro odmorili in pol prišli nazaj in se pripravili na nadaljevanje prvenstva.